Hian tribal temo mit niam sok te mit kem sok le mit saklong sok te ram ne entinan timbar thing saya so na te khatiang ma ini thleng hian amazona te po khang ang kha chinen soyang khan thiam taka min ne ral kha sarkar lai pui tu ani ngot mai la clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai kabuk chewa du sang sang ber ka hlan bok cheu ani ole tun chuma chuan Ruatfela nu hi ti thupui manga puria da changte thupo sa hi kan ngai thla anga Heihi FP Mizo Special Report Group lian takami ania comment section lama po hian comment za somni paruk la ya oma tin ala om chun som zel point arin oma Heihi Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchang runmoi chanelin pi vanram chuangi working chairman CSJ le pu vanlal shima GS menko te akomna puria ta hian atlang puya ari akna ni in langa engponi se ilongai thapot mai te ang ole athu kan shirma in runmoi chanelina akomna hi description a link karon da anga ti chuan kan lo wangai thla theu don ye ti kha kan soi masale lok du ni tuna ilongai kha ang India sarkar lai pui central sarkar union government chuan thiam taka min negral an tuman ringot maya anti vengot dana tang hian kan India ram in rel bolna dan central state in lai chinna federalism noya po dot big liu nam special category state ni in Mizo Christian Indian tribal kan ni dai izok to dan hi kan lo la chiang lo tlang hle ani ti ka chiang thar le ta mak deu mai chu kum sang kha zakwa somruk paruk atanga ria ruk kum som ni chung zet Mizoram boy India laka independent Mizoram sual su tum ni ve om fashana kan rik ve lai chunga kan sual su lo tling le langsat ta ber zo karo chu Mizona Mizo nationalism kan ti ve mai chu vai huat nat lo levela kan la te tlat mai hi ani avan doi thak le ani Ruatfela nu le ke aya inti Indian turbik anom lo India ram zawa hian ni tin nu na ero kan lo Indian het so em to thunga Delhi tlang atang khu chuan Mizo te hi fapanoi deu thil thalo deu edik cheu engma omzenei thama malak peilo ma se chongthei em hi kanang don chin hian ka sia chuti lain chelekila Indian passport le election commission of India voter ID lo chu kan ni na legal status dang han so tur kan ni box lo unaute u he kan tin mun hi sia in Indian chami India ram masona ko apo Mizo Christian Indian tribal taka fatu tho lok ni itum te zo kang u Ruatfela nu ngai danang hi Mizo changkang le khathiam tak jing apo kan la tam mel ria wania UT hangover ni mai lovin Mizoram boy hangover te hi kan lo la nei na hle ti ka riat chu pha ti tak chuan atu te mai po hian ma ni ngai tu na level phak bakin kan ngai tu theilovin kan nung thei miang lova eng tin emo kan ngai tu na level tal hi chu Mizo Christian Indian tribal takin ati sa real rule tharau zong ten positive progressive le passionate takin upgrade ve to milamole tu mareng hi chutia hanin dem boy theibi kanom lo chung hian kan Chhangte midang tu emote hriat thiam lo na thlenga hriat thiam pui thei tum chunga nun sham period a lapuan chunjom zel ri phot mayang o article 371G telo point entry 18 of state list of the 7 schedule to the Indian constitution noya state sarkar kuta ram land ownership and transfer of resources in and non leichung le chungami forest resources thlengin anget hle zok asin mole kan hlau tur te tal hi chu zir chiang ma sabe deu det tal thini la o e huai le a hau te tal heta hian enge chan enga tinge te tal hi zir ma sabe thini la aron tina ang tluk vel ani Mizo Christian tribal ti hian article 371G hi kanin hum himna tan kan mang tur ani lo kan rin kan zui chunglama pathian zok khiani engkima kan mi mal le namang po kan thlir ngaureng tur kanin hum him na zok tur chu amen khovel puma Christian te pathian intiring tu ve em zinga kan noiber hlau kan nga ber hial ome keichu kamimal hisab le dutu samthuk taka phechuan Republic of Mizoram alani fan siam tu hian Mizo te hi Indian tribal ni kum khuang tura minlo siam hi karing phallo kan nakin huna kan lamhan changkai chawve tur
basic infrastructure development hi India sarkar hian chunglam plan theve mi lo hian milo man mo pui satlia kalangai sham Jehovah Jireh ti chung zelin kumsang ni som pariat som poko chowa CAB CAA Citizenship Amendment Bill Act kan hlau thup to hlau luata wanga Lok Sabha MP in candidate tepo kan omnual kha kumnga aral nu hian kan la hlawem o soipe kan lo mem kha dai zel kha asin le ti tak ema chuan vai Hindu ho te chuan India ram chau hi alom Hindustan Hindu Kingdom tan an dream ve lew zok keini Mizo Christian tribal te chuan khovel pum hi ni lomi Kingdom of Christ sa siam kan tum le kan tum ram reng alawin ro pui le ai mai zam lovin ral tiang kai kan tum vevat zok don lom ni Atushima Forest Conservation Act 1980 te hi chu Forest Resources ti changtlun ti pun le duan songa dan siamania kan so-called environment activists ho te po hian Mizoram le namin kan eizon na la changkan lo luat awanga thingtlang lo nei zooming shifting cultivation awanga forest le environment kan la so sam mup reng mai te hi ti top hrim to dan zongin movement in ei to zo kang u ole khati zong kha ania tuna chuanin piwan ram chuangi Ruatfela nu thu soi hi kan ngai khalianga apoimo zolai chaw hi karon da anga apum puya endu tan chuan description a link kada thawa chuta chuan kan lo en cheu mai dorania India Forest Conservation Amendment Act so kami kan minister forest minister khana purut khani tan pasta in han ringal ta thak mai Ruatfela nu pe jong ka tra nuye atia ku dobil an pasa hethil an pasi chu ka tra nuye pakhata ka loma pakhata ka trape tia enge Ruatfela nu na ka tra nu iti la I tra na chana kha min han sil fair be re mai okay ni chu environment hum him ren chem le hum hal kha ani top meya kan din chana kha kan nun chan te po le siam tin reng ta na ein buk to ka khamo sang ni somni pathuma central sarkar BJP na amendment bill up an puluta an pass ho te kha chu eng mai kan ti thailo re kan thu khoma mi thiam kan ro na ti khan I tok so himar himate mithiam roal MZU mithiam te kanukil nulalal famkim te mar himate an nei halani engma pozir chang man lo kha chuta chuan om za chu sang kha zakwa somriat Forest Conservation Act sang kha zakwa somriat khamo a thaim me kha khan tribal teram hi ahum hi mani British ho te khan le sarkar reng hian tribal temo mitniam zok te mit trem zok le mit saklo zok teram nek entinan timbar thingzaya sungdo na te khatiang am ini thleng hian amazona te po khang ang kha nichinen soyang khan thiam taka min nek ral kha sarkar lai pui tu ani ngot maya I kan ngai to thina khata po khan ke phechan India Independence Day te khak boycott ila flag dum kazara FCA 2023 wang khan ti chang kan be na sa tun truma ZPM sarkarin mo forest ministerin private resolution te ami kha khatia ron pulut kha aphu tang kan phu khalai ta khalo putchat kha aron pulut ta tam takhian aput so ma in soi ho tur ang de longai to lok tur ang pon phar sa ani lo phar lok ani lo ti lai kha adik rengin ya ani lo anyang forest I ho of a thok lai te hi chu sarkar no ania thilhen soi ngam vak lo zo po ka zot lo wa I an shelo ani hey ma hi mate ka vazota environmentalist lo senior to ke ni I am ma sing ngei tur a chan chu bill put lu tur reng rehi kan she china pre parliamentia democracy raman sarkar mi pui siam mi puin kan tana kan siam mo mi sarkar mi pui ani mi pui sarkar ani ti kha ani meya chu mi pui kha stakeholder kan ni kan shiat ngei kha ngai
chuan kha sang ni somthi pathuma parliament na an putlupo khan public domain na ni sompanga anda ani chu tu na ZP emalo sarkar ta ka an han pass na san lai om hi enge ni chu ta chu eng intention ngen ne yang ti kha chu BJP sarkar le ton na le sumwang lo chu adanga om do nem mi eng ma om lawang chu adeng khong lu tu ke in tian ni po in sang ni somthi pani khan Kerala in Karnataka he na rel kong siamang u in set man in kalpon to rel kong siamang u avatia Karnataka chief minister chuan rel kong hi kan mamo lutuk in kalpon ol sam hi ma se rel kong kan siam chuan kan forest a cheng nung cha te sakai te zong te a chere vek dona mishing te zo ki har sa deu zo kin in kalpong u environment hi atel lovin kan om thei si lo ati ani chu ani le environmentalist ten engatinge FCA hi in lo like ha appoint like te kan lo na chu entinan tu na sang ni somni panga me ya ram leilung ho sak na hai chwa zon thu parliament na pass ne te ha ai ku kai vek FCA hi kan ti ta ni he ta pushimana asoi khi ta China Burma zong len khan kung kai vek ti na tunge mi kha kan mi hausa fa pa sa huan nei kha ambani fa pa ambani te chung kwa hian phong puitlanga te nalan rama khomuma te sawan kan siam doron ti se kan dang thei don lo khatiang khan patan zali ten ram hul hausak na mo khatiang kharon zong se kan dang thei don lo amol theng berin sang ni somni pathuma parliament in ni na pa sa mi zo mi pui hlau zia chum kilometer km za kha anita kan shetlang vek tin tu na ni min pi an han pas ni somni pasari tlayan an han pas sia khan atang khan talk of the town ong sa kan mai che ro pui tak tak te pani alwa lan vek chuwa he thil mai me ni lo seriously an shelu tuk thalai Mizoram not to south lam te po hian ken tel thau tel hi soi ro se kil lo mani lo ti ringot su se an tung kha thui takin thlir phupui angai ve wa thlir phak angai kan ti na tel to sia tani mo tribal teram chu sak na hi ke ni min ngai to lo China le pela development adu nia chu ni mai ole khati zong kha tun trumata na video kanon ti chu thei chu lo ni le ta clear tu le ngai thatu zong te khongai takin comment section lama kan mu dan le kan ngai dan te milotar lan sak le theu turin in khongai karon nge ne like comment share te tin mila subscribe lo poina milo subscribe theu tur chawin in khongai karon nge tak meu ani e